kut kalentiat ke Shillong la jong bat ke North East United ke semifinal jong ke Duran kom tak senam arjar arpun reu. Ke North East United ke lapan iya ke jingwan pai ke bakrau ra ke pelim ya ke Shillong la jong la san la ke arkul ke quarter final jong ke sispak lebusan Indian All Duran Cup Jawaharlal Nehru Stadium Shillong. Wai wala ka Shillong Lajong FC ke lalam kemada arlawai kul ke kelas step mendai ke North East United FC ke pun kela dori ke jinglekai ke kela mid dak ke batep saukul. Basdang ke jinglekai ke North East FC ke leyo ya ke kul ke Bandung Kong jong ke menit ke bakat wei leng bau ajaria. Handai ke Shillong Lajong ke lawan pai daki kul jong figu sendai menit ke ba arpau bot jota menit ke balap sau ban pelong ya ke skor da arla ke wei ke kela step. Hadin ke jingnya syongshit jong ke halftime ke North East United ke lapan iya ke bor jong ke bau Etienne Gonzalez ulo penirengkat ia ke skor da ala ke arah ke menit ke basan pusan. Patang hadin lai menit ajaria oleh tip biang ban pelong da lai la ke arkul. Ke menit ke bandu kundai ajaria oleh pendep ia ke hat-trick. Hadin ke jingnya rap na ujitin ban penjengah ia ke North East United da sau la ke ar. Padahal ke menit ke ban nyau kundai pat ujitin MS ulo tip ia ke kul ke basan bat penkut ia ke jingla kai dasan la ke arkul. Ndakan ke 6 job ke North East United ke rung syaka semifinal jong ke ke Duran Cup. Bat kemohan began support jan kan dei ke tim bakan ya kendu ke semifinal ke arpu 3 gos ke por nyau PM JN Stadium Shillong.